Reng bini ni kamun kita di anak canggolang ke binian di nama soson raja ngak beden berkat peres bah haram tak keluar ya kasawakan Allah jalo gelaban tapi reng bini pak reng bini mulan di anak maki soson kene ongku kasawakan Allah eng soson ebang ngemeng bayi tak ngabi nak terserna bayi kasawakan Allah karena tak ngabi bayi siapa sih ngampong ya tak ngegrup ya ya jangan nyengir ariapan bayi sar ya ani ka anak dia cana pak benembu enten Allah dia tak milih anan kiai ari anan mancamat bupati dewan ari anan polsek enje Allah tak mendang jadi anak dia cantal pena pak paden bian apolong ben tegeng minyak room nero room bian saya kapolong room gulaban bian apolong ben saya kentok nero bekentok karena saya kapolong menentukan pak ini kan niki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma akrimu awladakum fa inna karamatal awlad ibadah wahtatana Ibrahim ba'dama atat samanunah bil kudum amma ba'du satejana tantretan lebelah hadirin undangan sepetan gula sangat amul jaaki langkong-langkong setejah ajunan para sepuh setan gula cukan sangat amul jaaki ajunan seteja para alim para kiai tokoh masyarakat guru ngaji kong langkong simulja al mukarram ki Hanan al mukarram ki Lutfi bancukan alek gula sedari pelalangan cukanan pejabat pemerintah Pak Kades beserta cakan-cakan rapat tuan rumah yang berbahagia singunceng gulaban ajunan tretan Pak Sipul sekeluarga juga munaddimil baramij singatur acara Pak Dewan segedeng ya aneka Pak Sekut atau moban gula kengrang-rangnya bis iya pun temu malolo makin apa temu boleh jangan gula alhamdulillah arapah gulaban bian mak bisa tapangki mangken sebab kita nikah palebet lahirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapa lebet Islam andaikan tada Nabi Muhammad tak kira beda Islam mun tada Islam tak kira nyampung teretan kamah luar Islam beda acara kan sobung pak sobung pah beda kanjeng Nabi pah kena acara hajian kabinan, umrohan, sunatan makin melanga di pengajian muslimat selawatan lebut Nabi mumpah teduk Nabi kam agulun bian kan tak kira tetemu ribas mangkan gulun bian ayuk makin selain asyukur ke Allah asyukur ke Nabi Muhammad tretan sehadir termasuk tuan rumah makin tak gejepok ke Nabi keng epateti umat kanjeng Nabi alhamdulillah milana syukur nomor 2 tuan rumah kak dinto Bapak Yana anapa bisa ngalaksanaki kewajiban napa kewajibna perintah Allah kenapa nyunat anak jadi saya kocak syukur nikah pak ingki panikah gula banbian saya ngalaksanaki perintah Allah harus syukurnya mana kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang ni kamun kurang syukur apa odi itunya maka odi gulaban bian tak apa barokah ban Allah mun kurang syukur mun kurang syukur tak barokah orang mun tak barokah tak akan bahagia dunia akhirat kebanyak odi tu benih tak ada orang saban lebur 20 hektar mobil Pajero malah si bini cantik glowing
Keng pas tak barokah ke ya apa dia pak? Bade jompo ni kah? Binin je ratin pak. Pasal laki setruk. Marah ke ya apa? Ya bisa meloloh. Cereng nikmat suruh nikmati. Orang muntak asokor nikmat dari Allah kita tidak akan bisa menikmati. Jompo gula pak. Bade setengah hajat kelar mulai motor pak. Avanza seri terbaru loh. Harga 2,5 juta. Bangun jangan gula mi amolot dah. Mi nyelamat na potran nah. Maka na punten. Gula datang ke Jombon. Si hadir yang ke-6. Baun jangan apa ban magar nguncang kok. Abdi niat asokor ke Allah. Apa cara mak kun ke-6 si kunjungan? Amolot ban punten. Nyelamat dia anak punten. Apa? Abdi naman rantai ke. Kan pak bolo riberin ke. Teka hajat ke beli motor ban gule gua. Mak beni orang tak boleh beli motor ya dunya sesuai yaki karena kebutuhan dunya. Maksud orang ngesokor segi misa mabunga dunya akhirat. Arab ban mata ke Mekah ko ban gula. Ke Mekah satu sekejuta. Malay bedakunan ban ala korwat lagi bini. Mun kedua 100. Mun hargan 2 segami kan kereta segami. Mun ke beli Avanza ki mapan oleh 2017 dan gula. Mak ben teker kapiak ke cereng karenga niat ke. Ya mun bolan jan baan. Keng bencara na sokor salah. Karena salah terus makin tak numpak sekali. Mak bisa setruk. Mun la kering ke ya apa dia ayu pikir. Reng dina mun la gulan bian la kering ke ya apa marah. Pikir. Bian kelar beli sepeda di si mapan enmik share kan dulu bolor. Kan malay temu jauh nyaman sepeda kan tompak nikmati. Muntah itu pak sekali. Pakun jabas melolo kan gendeng pak. Pandan di bini cantik glowing. Bahaya bas melolo. Ya goblok. Ya tompak maka setelur kan ngaruh. Marah. Bule yakin rengkan tu tretan si gonjengan dina banyak si tandi motor. Bener kan? Maka reng dina banyak tandi motor. Keng insya Allah bule yakin tretan kantoh banyak si asokor ke Allah. Karena kanton ni kalau lebur asokor kalau makita andi motor rembian keng sekut numpak motor mak bisa ngampong melolo mak gelah sekut ngampong ya bo si ngampong nyaman si ngampong tau sa nyupir marah tau sa mecek ban ke bingkil nyaman ngampong ya cek bentretan mabar maile nerongkok beniu rombongan mayu apa kau tandi sepeda lama aju nerongkok iya kesok on mun beda ampongan si ngampong kare toju marah ya Allah itulah orang yang asokor milan makin asokor ke Allah Pak Yana nguncang gulaban ajunan tua aki ke Allah kacong se sunat asmana Muhammad Nizam Al-Farabi muka-muka sunnatan ya karena perintah Allah tetetia sunnatan sebarokah amin holan beda saya tanya ke gula Pak holil apa jong cok kun sunnatan ke maki ma pada tasyakuran abah orang yang sokore sero Allah la in syakartum la asidannakum mego dewa Allah orang yang mensokor barokah odin mula barokah bunga dunya rat ya sokor punten nakeh cek kun urusan peleri gua abah canggolang gering dina peleri ya pak mun tak barokah pompo dek kare nerok le ya cak gelap binian neng maben marah kuatannya gering dina beda orang lagi bini apesa polan tegeduk kakan pau beda cing peren denori ya denori maki dek madan ya ngantawi si glowing mancal macam-macam mangkan mun mak ulama pak mun nyunat anak lahir sunat apa mun bayi sunat langsung beres soalnya mun ki kene peler nak kena kene roh mun ki kene lapah dok patok neng ya mundin banjir wadok ya tanding ngetahui reng sebereng ya arwah makanya jangan lebih mapan oleh pak apa guna nyunat anak niat asokor karena nyunat perintah Allah dua apa guna nyunat anak selain asokor reng tua suruh papela ke anak lamun nepak benembuk pela ke anak maka anak bekal pela ke gulaban bian pak jadi gulaban bian makilan di anak yang bian tak pela ke anak jangan mengharap anak pekalopen pada guluan bian pak bian di sabe nembian tak lebar kuning selekek keng sampian maki sabe nah
tak lebar keng bian open pahita meni ranteh eta meni bokoh larang setia kelar mulai sebidang inmek open maki sape lancong sambian saben 10 hektar keng bian tak open alias etina mololo ya tembur apa Pak anak ni kesendi gagiyah sebun nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah walakinna abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani ani ka anak dia cana pak benembu enten Allah le tak milih anan kiai ari anan mancamat bupati dewan ari anan polsek enje Allah tak mendang jadi anak dia cantal pena Pak sambian tak penemunduk apa benembu keng potran bian pemunduk mun la anak pemunduk pasti yolok santre kan ke mun anak yolok santre apa benembun si abiyaya noro bau santre kan nyaman malam kita yakin kan cantal ben Pak paden bian apolong ben tekeng minyak room noro room bian saya kapolong room gulaban bian apolong ben saya kentok noro bekentok karena saya kapolong menentukan Pak ini kan ke marah beda contoh lain mi kita paham ambian Pak benih kiai embuk benih mak nyai gulaban bian makita ikut cak kiai keng ambian lebur apolong ben kiai maka sambian kan seneng ke kiai ambian noro bau kiai saya tak saya kemasai sambian gulaban bian bau kiai ben kiai bau berbahasa menibulik entak pada pada ben orang mamala orang ngak main ngak ke fokusan pakon Allah sera apa ya Pak mun teti umat Nabi teti orang Islam mun bela kebagusan pai ngak kenceren karena dia pun Allah wa tawasau bil haq main ngak kebagusan pakon Allah dalam Quran benih kun kiai maloloh jenuh mun benih kiai saya bidatu guluan bian pasta atau ampun tin nama kereng dina melarat kun benar ngalak trup landu keng mai ngak bagus kalak kenceren magalang ko yolo kiai keng gula ngacak kecubaan cak kalak pas gula ngocak kapi reng taman si koncengan rongkok kakam magi hulil ngicok nyiur lah yoko magi kiai de Pak lah paham mon gi paham maram kita paham telur keluar dari burin ajam kor telur tina magi keluar dari burin ajam kalak socen campur mie goreng jadilah mie telur goreng enak dimakan telur keluar dari burin ke hulil cak guring saboran nah benikun pelengan ban iya jelas pun gi ini keseni ke Pak maka anak nikah tergantung reng sepo dek remek ke sekoca open ke anak dek remek ke hulil Debun Nabi akrimu auladakum ban mundi anak muljaakin openen orang tua sekoca open ke anak cek sampai paputu Pak cek sampai paputu dak remas jaran ke anak guluan bian peteti anak soleh le kacong tori tu aki ke Allah sunnat na terbarokah pas teti anak foto si alim soleh amin Allahumma amin mun laanan guluan bian teti anak soleh mun bini soleh berarti sukses teti apa-apa yang penting soleh Pak karena soleh nikah tua na kanjeng Nabi baca lembajeng coba guluan bian mun bajeng ting tahiyat loh assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin kan ring soleh saya sebut Pak kan ki ring soleh nikah setong syarat temontro anak soleh kotu pandi ilmu Pak pandi ilmu titip gula Bapak Yana Kacong Muhammad Nizam Al-Farabi cek paputuh pandi ilmu sore madrasah malam langker pagi sekolah SD dah iyalah ya reng masa sekolah pasti beda biaya gulaban bian reng Islam cek kini anate Pak tale putus nasa tusah kan beda gedeng reng Islam tina lacong tina ping tau saduk muntuk tak ada Pak beni kiai tolos gendeng tina lana tau saduk muntuk tau sa sekolah tak ada ya embuk beni maknyai tolos goblok gula seneku emik anan reng melarat Pak abagu lari ya abagu lagi sargawi mun sombekoh alanduk tibi Pak mata berjajawan ambagulah ke soleh suger ke hafid suger loh ambagulah rananggelah ke as'ad
Kabala lah kau melecek. Ki As'ad benembagu lah ni kaisa ko benar. Tolong apa? Mangkan napa tilas setiap tahun 20 Agustus pasti kapon tugul. Ki As'ad tegang minyak. Coba. Tak gengsi. Nabi Muhammad cakang alako giyah buleban bian alako norok Nabi Muhammad sesuai ben profesinya, yang penting halal kan kiwa norok Nabi ia mun polana Allah adil kasera ya ka manus sa kaguleban bian si cakang alako ben si tak cakang pada ben Allah pada der marahalil pada nampah si cakang nampa bese si tak cakang nampa jangkem. Iya kare milih kowe. Ya mun pada tentang kelekas soki tau le iri. Cing cakang. Si TikTok kuno jual jerukong melolo. Dina wa. Muka-muka teretan saya hadir tuan rumah ter pada gempang rezeki nah. Amin Allahumma. Kadang guleban bian ni kata mikir, Pak. Tak berpikir. Kadang Allah matoron rezeki belebat anak, Pak. Allah matoron rezeki belebat anak guleban bian. Keng guleban bian kadang tak mikir masa bodoh contoh nak holil rezeki patoron lebat anak ika beleban gula tanya kereng taman kantoh beda reng kantoh di anak puru lahir pah langsung ngebentah beda nemu bian bayi ajaib magianan kiai haram tak ada Pak kok tak nemu je beda bayi lahir pas bentah ngak dia Pak Bu susu Indomaret beda ada Allah si ajamin susu na bayi beda kamu susu na bayi beda yembun masa apa nyo soy kanten mara gula mi lecek reng bini Pak reng bini ni kamun kita andi anak cang bola enggak binian di nama soson raja ngak beden berkat peres Pak haram tak keluar ya kasokan Allah jalo gelaban tapi reng bini Pak reng bini mulan di anak magi soson kene ongku kasokan Allah eng soson ebang ngemeng bayi tak ngabi nak terserna bayi kasokan Allah karena tak ngabi bayi siapa sing ngampong ya tak ngegrup ya jak ngir-ngir arepan bayi sar ya mun bayi nyusuh 2 tahun masa gulu rusuh mak rusuh ke holil bah nyusuh enik ke Pak semapan debun Allah Al-Quran 2 tahun marah debun Allah mik yang tak ada bab nyusuh wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rada'ah reng bini nyusuin anak semapan 2 tahun coba debun Allah Al-Quran benih rusuh sesuai bukti kenyataan di lapangan sesuai Al-Quran mun bayi nyusuh 2 tahun mun nepan bayi pakai deplok nyusuh tengku kan kas ngul-ngul kan nye bentak berfikir wah mikir dong muka-muka gampang kepir jekin amin Allahumma teti mentero teti anak soleh setong pandi ilmu 2 seterakhir 2 aki Pak karena 2 akin anak pakon kanjeng Nabi doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi lamun reng tua 2 sekut atua akin anan tibi tua nah langsung iketerima jangan sia-siakan Pak tetireng tua pada guleban bian Pak napa anak pada terus tetireng sukses guleban bian ala kopal tepelpal dek remo pas anak gule tak sukses ban bian apa tak rogi uti itunya Pak cek reng guleban bian ngampung nunggu akan nak foto Pak kan ki Pak teti carana tong pandi ilmu menteruti anak soleh-soleh 2 akin dek remak holil gula tahun bahasa Arab adalah Arab Arab lah Jaring bahasa sealam dunia yang menciptakan bahasa Allah. Masa Islam di Arab melulu kan tembak. Arab, Inggris, Amerika, Perancis, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, kan ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Madura, Allah saya gabai. Ia mun reng dina reng taman Madura lah Arab ma Arab dah. Iya kau tahu makna tak Arab pa. Polan berde ni buku Pak. Reng suku ben lau mun tua terengah hebatan ben Habib. Lik mantelik bara. Mun tua. Can gula hosok. Ya Allah, Allahumma ya Allah ya. Apa man? Tahu gua. Oh lantan tu ring. Timuna tua kila kui Madura Pak. Sesuai bahasa masing-masing. Kapi Allah si Maha Merang ben senerima. Cara nada rumah dek pindah bila. Ingat Pak Yana dina kena kacong laki ya Allah.
anak abdina ya Allah Muhammad Nizam Al-Farabi patati anak foto si alim soleh si barokah Al-Fatihah senika pun jajang lejeng mun bini patati anak foto soleh ya Allah Al-Fatihah cukup tak sajong lejeng Pak melekas depak roh masa gula kurang jelas ibarat matura Pak tak usah ya Allah abdina yang gerujukan taman dok temor terus jurusan tasnan ya Allah mari kini ka bilu ke beban sungai ya kan menjadi nawa Pagena pagena mara kurang gamblang do rumah arapa kana tua ki anak pakon kanjeng Nabi setong pandi ilmu dua akin pas nomor telo dan ki papelak kana foto mun pelak insyaallah anak bakal pelak karing to dua pun muga-muga manfaat ki pidato gula tak ceng lanceng tak dok pendek keluh karena bid-bid keluh panas mungkin Pak ngebos embian gula bunguh ngerti kok lah budi situ kotok ki bro tetap bid'ah bid'ah kiai yang ngerti kok yang engkau saya paham Pak haram kau membedakan tak teman nabi Pak iya apa tahu membedakan mun hulil satire kan oncengan benih pengajian bukan ki mun oncengan ceramah tak usahnya banyak yang penting manfaat bukan ki Pak pidato di sini mapan benih pola nabi sekejap yang penting manfaat mereka lah macam deki ting mulai apa jangan kiai tahu kan rugi kok Mas Tina termanfaat dah ya mun sampean beli sing ucap aduh macik cerein ke hulil ucau ya mun ban kurang abid ya tergantung ya mun nguncengkong kurang abid ya tergantung Pak jarang kau menunjungan tak teman abid ya iya apa karena bagi abid kok berkata tak tambah ya iya pakun ya paling gundin kiai saya balain ya ruwa kun rajaan sekune abakara dia kun esena ya lah pada baik saya lah pada yang kau Pak iya berdengkok jaring menguncang kiai seeng revinian wah muslimatan engor bisa rabu kiai na berabu lah you lain berkata lain naruh lepas tu apa sih lain abakah ya kun lagi sekuni haram marban mi iri kaki hulil mari na porop ke mari porop angko tagera maki din kiai pah tang di sekulap 70 kilo tagera ya karena pakai perajaan wa ace cenero kuna tambero Ndin bandang kuring tong tang di biasa number 2 dia iya kun beren sekoni kun Pak marban muni poro kemarin kok ngalang ngaji tak telok marah bekol lura jano jaring sing cepek engko ban kun nerok juen je lah iya lah tina termanfaat sekoni termanfaat bagi kagacong si selamaten tidak anak si alim soleh si barokah amin Allahumma amin terus tu aki Allah Pak bismillahirrahmanirrahim Muhammad Nizam Al-Farabi barakallahu wa baraka alaih wa jama'ah alaih bil khair bil afiyah was salamah wa ilman nafi'an wa rizqan wal istiqamah lil ibadatillah amin ya rabbal alamin al-fatihah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin gula ngampong Fatihah Pak ki seterakhir pompo gula banbian tabang ki kan tak mungkin benar ya abolong kan ki Pak ki padanya on ke Allah Pak ki muka-muka paseponah teretan sendik balloh senolonge sekoncengan tersabora kapi ban Allah Pak ki soalnya mun tada ring tuah tak mungkin ada kita bancukan matoro agulah ki nikah bentuwasa Pak ki para belian jodoh garan kula minta tolong mun Islam atau kar siapa sih agula orang luar Islam Pak calon nak guru tibi kapi marah tang tritan kapi je Pak ayo jodoh garan minta tolong kok bener jangan Pak tinggi saya tritan jaga Pak marah Rahamid potran ge wahed Tanjung engkau lah Mbak ika belum ge wahed kok kan ngakan di dapur setahun marah potrana tritan Rahamid ikraji kakak engkau masa simta manan ni ngedin mana kan sepupu ban ko gua ngomong jodoh orang si setong na bang ban bekir le bekir sepupu giye ban ko repot gua mah tina la jo to karan si penting tretan la nyaman muka-muka sera boy bon teteti pemimpin sepelak kering benda sedo iyalah ya ko iman si tretan gongko ya mau bahtokar saya kela iyo rewas kan engki teman ni Pak ki syatretan ki muka-muka pa amanah lingkungan gulban bian ban Allah ki al-fatihah alhamdulillah bismillah ya kana biyan sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.